Ćao svima, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja sam Jovana i hvala puno što me gledate. U današnjem videu ćemo pričati o potrošenim proizvodima. Moram da priznam da ja ove proizvode gomilam bukvalno mesecima unazad. Tu je puna kesa pored mene i da ne bi puno dužilo ovaj video, hajde da vidite šta sam ja to uspješno potrošila. Prvi proizvod koji imam pred sobom, u pitanju je Summer and Spice Live Laugh Wear Pink body mist koji bukvalno miriše na vanilu. I ja, sve što miriše na vanilu jedem, bukvalno. Doručak, ručak, večera, vanila. Ja sam neko ko voli vanilu i koji stvarno sve živo daje da miriše bukvalno na vanilu, tako da ne znam da li dalje ovaj proizvod, ja sam ovo kupila u Liliju, ne znam da li to još uvijek ima kod nas da se kupi. Ako ima, obavezno kupite. Nešto kod ovog proizvoda što mi se najviše dopalo je sama priča koja je ovdje na deklaraciji i piše: inspiracija za sanjare, avanturiste, velike ideje, izdvajanje iz mase, za onaj glas u glavi koji ti govori jednom se živi, beskreno inspirisan moćima pozitivnog, mirisna nota, duboko snažna, zavodljivo nežna, posebno bourbon vanila, najbolje ide uz tajne i odlično se slaže sa svim stvarima u tvom ormaru. Mirisna priča, tvoj svet je boja tvojih misli, ružičast. Ružičasto je moja boja, šljokice su moja boja, vanila je moj miris, tako da ovo obavezno, ako možete i ako nađete u Liliju, obavezno. Inteza Styling lak za kosu, njemu nemam šta puno da pričam, moj omiljeni lak za kosu, 300 ml plus 100 ml gratis. Obožavam miris ovog laka, tako da i dalje ću ga kupovati. Zatim, Krajterkov, ako sam lepo rekla, šampon protiv peruti. Ima 500 ml. Što se ovog tiče šampona, ništa posebno, nije odradio svoj posao kako treba, tako da ja i dan danas mučim problem sa perutom. Ako znate nešto, javljajte. Počela sam da perem kosu bukvalno onim najobičnim kopriva šamponom i nadam se da ću uspjeti da otklonim sve te gluposti iz glave. Onda jedva potrošena Bioten 3 u 1 micelarna voda. Meni ova micelarna voda uopšte nije odgovarala. Za normalnu i kombinovanu kožu je. Nije mi to. Jedva sam je potrošila, ja mislim da je bukvalno čak sam i do ovdje stigla i više nisam mogla da je trošim. Prosipala sam je i nije to ta priča uopšte. Micelarna voda koja mi se u potpunosti svidjela. U pitanju je Niveina micelarna crna voda koja ima 400 ml i sa kojom sam, ljudi moji, oduševljena. Ja sam neko ko smatra da je micelarna voda donekle isti proizvod, da li bio Nivea, da li bio Garnier, da li bilo bla 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 bla. Mislim da ima istu namenu, s tim što definitivno neka može da odgovara, neka ne. Meni ova i više nego odgovarala, tako da ću ponovo se vratiti ovoj. Samo je pitanje kada, zato što trenutno isprobavam neke druge micelarne vode, pa ćemo vidjeti. Sljedeći proizvod, inače da znate da proizvode nasumično vadim iz kese, nemam nikakvo pravilo. Sljedeći proizvod koji imam i koji je bukvalno pola nestao. Ne znam zašto i ne znam kako, ali nema veze. U pitanju su Sophia's Choice trepavice. One dolaze ovako 5 par različitih trepavica. Neoklasik, roko, gotik, renesans i barok. Fenomenalne trepavice. Ja sam ih bukvalno 4 para, ne znam gdje su. Ove su jedne ostale tu i sve su uništene kao što možete da vidite. Možete da ih koristite više puta, samo bukvalno skinete ostatak lepka sa trepavice, ponovo stavite lepak, nanesete i to je to. Garnierova dvofazna micelarna voda, 400 ml. Ja sam ovu micelarnu vodu prvenstveno kupila da bi mogla da skidam one Maybelline matting karmine, jer ničim drugim nisam mogla da ga skinem. I ovo mi je bio, bukvalno ova micelarna voda mi je bila spas za te karmine. Kada sam iskoristila one i kad sam potrošila ona dvofazna sredstva za skidanje šminke oko očiju, i to kako sam ovo koristila za
sam predao kočiju, super je radio svoj posao, tako da sve pohvale za ovu micelarnu vodicu. Kaline trepavice u broju 605, kupljene u Aleksandar Kozmetiksu, koje su potpuno uništene. I dalje stoji cena, evo, 290 dinara. Potpuno su uništene, ali šta ćete, to, one su bukvalno, vidite i po njima da su stvarno iznošene i izmučene do kraja. Mjerski Natural Micellar Cleansing Gel Wash, 200 ml za kombinovanu kožu, gel za umivanje, gel za skidanje šminke, kako god. Ja sam neko ko se kune u ovaj proizvod, ali hvala Bogu sad sam malo promenila, prešla sam na drugi gel za umivanje, tako da se radujem isprobavanju tog novog i nadam se da mi neće buknuti koža, iskreno se nadam. Ali ako se desi to, vratit ćemo se na ovo čudo. Ja svoj kupujem najviše nekako liliju, tu je uvek nekako na sniženju ovaj gel, tako da topla preporuka za sve ljude koji imaju kombinovanu kožu. Onda imamo ovde, idem se dalje, 1, 2, 3, 4 2 hours later. 6 pakovanja maramica, vlažnih, ja se nadam da je to za sada, možda i ne znam. Jedne su Farmasijeve maramice i jedne su ove Velneine Young maramice koje sam uglavnom nosila sa sobom ili su mi bile kući ovde na stolu za šminkanje. I Babylindo Baby Wet Wipes Lilijeve maramice, Cosili i LMX. Maramice koje mi se nisu svidjele su ove LMX, previše alkohola imaju u sebi, dok su ove tri vlažne maramice super. Ja nekako sam osoba koja najviše koristi Babylindo i uvek se njima vraćam. Ovdje zatim Garnier Fructis Banana Hair Food, maska za kosu, 390 ml ima, o ovome sam već pričala u nekom od svojih videa. Maska koja je predobra, ja sam ovim oduševljena, em što lepo miriše, bukvalno banana, udavila bi se ovoj masci, em što može da se koristi u 3-4 varijante kako vi volite. Ja sam ovo generalno koristila tako što pola sata pre pranja kose nanesem to na kosu, kosa upije, operem kosu normalno. Meni je kosa tako bila sjajna, blistava, meka, uopšte se nije kidala, uopšte se nije mrsila, da sam ja s ovim prezadovoljna. Planiram da probam još neku, ali mislim da će i ova biti ponovo kupljena. Ovdje imam dezodorans Velnea iz Lilija, 150 ml, ima njihovi oni klasični dezodoransi, trebalo mi nešto za torbu, kupila sam ga, istrošila, bacam, ništa posebno, dezodorans za 160 dinara završava posao. Jedan šampon, u pitanju je Clear šampon protiv peruti, šampon koji me nije oduševio, bio je tada nešto na Liliju na sniženju, 250 ml ima, kao što sam rekla, za onaj Krajterhof, ili kako se već čita, ne znam. Nisam nešto oduševljena, nije mi rešen problem sa perutom, tako da ako pomogne kopriva, pomoglo je. Afroditin Shave and Shower gel za tuširanje i brijanje, 250 ml sa, ako se ne varam, arganovim uljem, makadamijom i jojobom. Gel za tuširanje kao gel za tuširanje super, što se ove druge namene tiču ništa posebno, ipak sam pobornik pena za brijanje. I imam ovdje jedan Balein gel za tuširanje koji sam dobila na poklon u onim paketićima za novu godinu. 300 ml ima, sad ne znam da li je ovo bilo kod nas, neću ništa reći, gel za tuširanje kao gel za tuširanje. Aurine trepavice Nubian Queen u broju 07, totalno uništene, totalno. Još jedne vlažne marame. Idemo dalje. Avon Bubble Bath 250 ml Red Berries, novogodišnji
novogodišnja kupka koja je preslatka, pakovanje je preslatko, lepo potrošena kupkica, ništa posebno, pakovanje je preslatko. Šampon, kokosova voda, 250 ml Balein, zasviđao mi se miris šampona, posle, međutim kad sam počela da koristim, davio me, meni se nije dopao, tako da ide u đubre, hvala Bogu, ja da sam ga potrošila, moram da priznam, zato što mi je toliko jak miris, toliko intenzivan, da je to nešto neverovatno. Zatim, Bioten dvofazno ulje za skidanje šminke oko očiju, obožavam ove proizvode i smatram da svaki proizvod ima istu namenu, sad je sve ko šta voli, meni se ovaj, iskreno da budem, proizvod dosta dopada i uvek se vraćam njemu. Zatim još jedan Garnier micelarni gel za skidanje šminke i ovaj imam ovde isto dvofazno sredstvo za skidanje šminke oko očiju od L'Oreala. Njega sam dobila kada sam kupovala maskaru i bio je u setu dvofazno sredstvo za skidanje šminke oko očiju i maskara. Ovo je sredstvo, ima 125 ml i ja sam neko kome se ovaj proizvod dopao. Ja sam neko ko nema vremena da ode da odradi svoje nokte i bukvalno sam počela sama sebi da radim nokte jer sam stvarno osoba koja nema vremena i nema kada stigne da ode na korekciju i lakše mi je da to sve odradim kod kuće. Ovdje imam potrošen Galaxy Clear UV Sculpting Gel. Ima koliko mililitara? Kojham. 15 grama ima i sav je iscuro i napravio je dar marokesi. Onda imamo VFX Pro Camera Ready puder, Healthy Skin Harmony Max Factorov puder i Superstay Maybelline New York. Ova tri pudera su mi, ne znam se koji puder mi je draži, sva tri su gotova i sva tri idu u đubre. Onda imamo Mark korektor, koje meni, iskreno da budem, nije ok, nisam zadovoljna. Jedva sam čekala da ga potrošim. Mineral Set It and Don't Frit It mineralni puder, puder za setovanje, odličan puder, ja sam ovim puderom zadovoljna i morat ću da kupim novi puder. I imamo ove Ardelove Demi Wispies, jedne su 118-ica, također Ardelove trepavice. Što se parfema tiče, imam ovdje 3 parfema, jedan je iz Avona Impari Elixir, ovako izgleda, također vanila, puderast miris. 337-ica Flirt, to je mislim bio Armani kod, znate svi ove male Flirt i Economic parfemčiće. I ovaj Jana Dačević For parfem koji je prelep i koji miriše bukvalno na kolače. Prelep parfem, dugo se zadržava na koži, tople preporuke. Moj omiljeni Pharmacy Matte Liquid Lipstick u broju 106. On ide u kantu, ali hvala Bogu imam još 2 rezervna. Zatim jedno labelo original, obično labelo, samo što je ovo neko limitirana serija s ovim kao šljokićevim pakovanjem. Zatim neko labelo random koje i dalje ga ima, ali sam ja dno polomila i zato ide u otpad. Ovdje imam jednu četkicu Real Techniques koja je totalno otišla, kao što vidite počela je da se vadi četkica sama, tačnije dlake su počele da otpadaju iz nje, tako da ide u kantu. Imamo Revolution Conceal and Define korektor u nijansi C3. Obožavam ove korektore, kažu da su replika Tartovih korektora, prekrivaju sve moguće nesavršenosti na licu. Uvijek se vraćam ovim korektorima tako da sve pohvale. Potrošila sam i Aurin beli lepak, koji je po meni najbolji lepak koji postoji kod nas na tržištu. Eyeliner Lux od Avona, ne dopada mi se uopšte četkica, nije to. Zatim Avon True Color korektor koji je užas živi, moram iskreno da kažem. Jedan Baby Lips sa mentolom. Ovo je neki korektor koji ja ne znam ni koja je ova marka, za koju ja ne znam ni koja je ovo marka, ni šta je.
Boga pitaj odakle i Boga pitaj gde sam ja ovo kupila i ide u kantu. Ko zna koliko već dugo stoji ovdje. Mark gel za obrve. Jedva sam ga potrošila, fenomenalan je, imam još jedan i mislim da je to do sad najbolji gel koji sam ja probala za obrve. Makeup Revolution Pro Matte Primer. Ovim primerom sam oduševljena, međutim moram da stanem sa kupovinom primera zato što, ne znam, mislim da sam to već i rekla, imam pregršt šminke i morat ću da stanem. Zato što smatram da više nema prostora za gomilanje i da mora sve da se troši da bi, jel te, bilo sve kako treba i da stavljam šminku na svoje lice pre nego da mu istekne rok. Tako da malo ću začekati sa kupovinom primera. I dragi moje, to je bilo to što se tiče ovih potrošenih proizvoda. Malo sam ubrzala ovaj video u smislu pričanja šta sam sve potrošila. Za neke proizvode sam davala neki veći komentar, za neke ne, zato što smatram da uglavnom svi ovi moji videi koje sam do sad snimala, a da su na temu potrošenih proizvoda, traju čitavu večnost. Tako da sam pokušala da sve ono što sam pokazala i potrošila ne pričam puno, već samo bukvalno protrčimo kroz proizvode koje sam ja trošila. Ako vas neki proizvod dodatno zanima ili ti moje iskustvo o samom proizvodu, slobodno mi pišite u komentarima. Ja ću naravno to pogledati i javit ću vam svoje iskustva. Tako da ne bi puno dužila ovaj video. Hvala puno što ste tu, hvala puno što me trpite ovako kakva sam, u smislu da ne izbacujem videe često jer stvarno nemam vremena. I hvala puno na svojoj podršci koju mi pružate, na svim lepim komentarima i hvala puno devojčicama koje se javljaju i pitaju za raznorazne make-up proizvode, gdje sam kupila, šta sam kupila, koja je to senka, koja je to glitter. To mi je mnogo drago i hvala vam puno što rastemo iz dana u dan, jer sam ja i dan danas neko koji ima mali kanal pred sobom, ali idemo polako ali sigurno ka vrhu, najjači sam opstaju. Tako da like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Ljubim vas puno. Ćao!